katika chuma kuthukuma wake ile wakatatu na wakana 3 days chuma cho nduka yake ngoke thukuma mithenya 3 chuma mithenya 3 Monday of course with our meetings ko meeting mumba na basi bikaza monza ni osio sembeto ketukizie kwa bingu ya Athiani witukizie no manoma mukule ni malangia ndi wa blue na wa white ojibundo no excuse lo kwinanga wese ni train na meeting mo kwa ona ndi size akale to nene uni you ne go you to akele you akele when you ke saidi amundu sini wabika kausino ba not to document no sign wa sign hasaini hato komela no tu no komela na ngo bana ukoma hisaini saini ngi wile wa ayuma tene nana uma saidi za kawaida nge go meeting ayuma tene ayuma ba ke ndo saa 10 saa 10 no muite mbiku ayuma ho ni ju wakatatu ju mbane wakatatu ju au wakatatu ju wakatatu ju that is serious my friend mathukuma kuthukuma kumini mbane mundu mbane mwalimu principal nubikie tene za 10 ile mbane ni kakambu ni plan manager nubikie tene za 10 ile nubikie pathukumete kuthuku wakatatu ni mbane chwao hemba athukumete magwe mame thenele akathukuma mbane chindu no saini esaini cia umundu sina icio ka saini mbane malifu no saini saini mpaka cia wakatano nikenda manani wako na we nishwini na seju wakatano yu ebika kwa cha amino bikakwacha au miekoti ile bala bantu bainde laba katika ito assign to live to ikora to requisition yambani ni company no ziwe simuzi ambisi no tukwa ekate ekia na makilo kemwe na dikekwe ndo noga munge na kasena ndaisa andu ani woto na koibena ho ikia mindo ona bayo nende na kuma nende na kuma bayo nende uma tena nge ndo ani ndo masamo zetu na bika ndo kanjabu ndikeve kanjabu sawa wena kasioki na mwazi bana basiyo nema okay sawa ende sawa ninyo zunokete aene wabinga we za monza wakatano amino lesa kade ukuka uti yuko my friend no nge wajuma wo kambezi endi kwinda eka masabu aende na edukise rumba Athiani anyway sawa